Whatala whatu lau whaafonga mai le nei au hauli I se whaapoponga fo'i o tala mai Ausetalia. Ua whaapopo atu le palemia o Ausetalia Anthony Albanese I le palemia o New Zealand ma Kanata I le whaeroa la lātou langolango I le whaia ia o ni tau mawhainga whaapavawe mo le tau fia o spainga I Gaza. I se pepa o whaamtaranga na whaamtu mai le palemia o Kanata Justin Trudeau ua whaelo aio I lātou whaatasi me Albanese ma Luxon lātou te e atu le Hamas a e whaaleo fōiso lātou mana onga mo se whire mo tangata lau tele o Gaza. E le mawhai na whaabo pere tūlanga pangatia o iaina I e tangata o na o ngā yoinga le Hamas. Wa ta ua le ripoti wa whai atu ia whaamtaranga au tau whai wala au fo I le tele o atu no le larolangi ia tau fia ia ve singa I Gaza le fōlinga o tutu e seina o Israelu malana wo Amerika. Wa amatona wa ia le mai au le whao Jasper I Queensland e peo na ripoti e televise maleitio I Australia I le so. Wa wa ia le malolosi o matangi wha I tue peo Port Douglas ma isi pitonu ura la tane. Ta ua le afia finei fua I le tūlango iei Jasper le a afia I le tu I mātua Queenslandi wa ripotia mai lava mai le vai astaruai o le ao noa afia. Wa ia le tele o fale wa puipuia I tanga one ma mata whaatino e tangata le amatanga mai o le vai aso ina ua lapta iei le wha. I isi whaitua Australia peo sini ta ua o atu le bevela I le aso le tolu sufitu tikiri I isi vaenga ma ua fauto ina fo I tangata ia wha I tete ma wha ua peo na siaki le tala o le tau. E tō rua tala wau o mōria ma ua ua ina nao la ngāo ia se ta vale na so atuai le isi ta vale sa whapaka ma awhia atuai ma se whale ta vale le tu isi si fō sini le pō na pō. Wa ngā lue nei leo le su engo le mata upule nei na wala ua nei la tau le whataula I ngā ala o Melanie Street ma Bucknell Drive I Hazel Grove po le tau le se fulu le pō na pō. Pai mai leo le ta vale ngāo ia o le tu engo le Toyota Prado na mawai tonu e leo se anga ese. O ila ua pu e ina leo se fulu lima ma le se fulu ono tau sanga le mātutua o ali I uma ma na ave natu leo le ofisa I Mount Druitt ma whaia ei mōrianga e le ma whaia na tala ina I tua a e tutula I le whamsinonga o tamaiti I le so. O lo su e pe leo pena fasiotia I le tinana na pepe ma toe pule ai ilona soifua I le whaarablawe sa lipitia mai perfile vai asonei. Ta Will 9 News o Chloe Brents malana pepe teine tolu masina na mawatu lana paanga I lo lato fale Robinson Road ua maaririu pe ona whaamaria mai leo. Sa unua fo isi sui mai wharamai o St. John of God e langona le whaanoa le nei whaalawe. O lo whaabau pēr lale suenga a ua whaamanatu ai fo I leo le tā ua le whaatala noa ni whaapita uli tau le mafau o whenga iai a mai se fo I le sauni atu le whaamanatu ino le kiwisimasi I le nei tau sanga ia malu I tau e ono whenga I manisi. Tā ua nisi I Tala Fou o le kiwisimasi o se teimi fia mo a inga matangata uma a mai se ia manatua le mafua anga le nei vai tau I le fio mai o le pepe le kiwisimasi e whaaola le lalolangi o tangata. Ma le tala muli, o loo fia maua leo sa fesoasoani mai nisi e sila fia ni whamtalanga e winga I se whaalawe na lavea I se tangata I se taavale I le Northern Highlands I New South Wales. Whai mai le 7 News o le tamae ono se puru whātau sanga na lavea le taavale le Toyota Yaris I lunga le Old Hume Highway I le whaitua Mittagong I le tai au le asonga fua le vasa nei. O I la tausa iai lea whaitu I le taimi le whaalawe na fesoasoani ani iai ia ma whaatari ai le taunu uatu o paramedics. Wa mai na nawe na atu le tamale le whanama I Liverpool I se waalele ma wa whaasole na tinga I na pēr lo na tūlanga o iai wa li pēnu ta ua le lipoti. Wa whaelo fo I le abita wale le Toyota Yaris o se tamā fo I ono suri matusanga le matua e le I whaamnua lia pe I tai o lo o whaao persu enga leo I le sao le mafua anga le whaalawe. Wa tala sangai inisi sila fiel nei mata upu ia fesota iane ma whaamanatu mai ai fo I maleo I le mamalu whemalanga I o le atunu ai meisa I la tau e savalia le awala ia whaai tete I awala ma ia whaamautinoa o lo saunga le mō. Eo tala nāle video Samoa mai Australia le nei te mile awauri.